Menteri Rangba kejelau konrad ke sangma mentagasi kakatnya trek yong arjar arpundre oleh kendo ya gidekot jong keseng Acik Literary Society hatura. Kini kejingi kendo kelong berbatai syaki ya kerai jong kesorkar ban perulong ya keketin garo bat kasih ringkat bat keketin pareng kung keketin sorkar. Ha kini kejingi kendo Menteri Rangba walaupun syaba kini kejing itu kan kente ya keketin ha kejela kini kelong ban kersian ya ke baka yang dorbar tauan kejela kalashim ya kerai baka sorkar pedang kedeban penrung no ya keketin kasih bat garo ha ka kringit ke bapra jong ke riktisan syar jong ke India. Menteri Rangba ai kublai ya ka Acik Literary Society ya kejing tresyutam bat kejing ya ne lengba kejing thoban penrespa ya keketin garo ya kini kerai ke baka sorkar kalashim ban itu keketin garo bat kasih kom keketin sorkar ha kejela kadai kejing tresyutam jong ki ban pendek pensa ya keketin jong ki ha ketok ketar ha keketin garo. Menteri Rangba ong bakani kejing dawa ban itu keketin garo bat kasih kom keketin sorkar kadai kejing dawa ke bala slemba bat habala poi ke por bat kaya ke babiang ke sorkar kalashim ya kini kerai ong bawat la ke sorkar kalashim ya kerai kan shim katto kan ni por ban yai bet ya renti ha kejing pentrikam bat da kini kerai on sala ban ya keran ha kedor bat hauan kejela da keketin kasih bat garo ha kini kejing ya kendo anak kalian ke Acik Literary Society ke ajing kublai ya ke sorkar ke bala shim ya kini kerai ban pelong ketin sorkar ya keketin garo kum ka kenhon na ke por kele keran bat ke sorkar ya kini kebenta bat mental ke baki angnot kala ulang. Kita praktis kita encourage kalau workshop rangko cina mungsong bati tak di college level skill nak tayar mo cina program rangko fix kahat cina calendar of events so again ba na bibit cina seminar dia nak cini fusik paksa nang cakap pa pun rangko pamit cina seminar ang bantu kan again ba ori pa yung pa Oktober jauh cina annual conference ko mana sih na wala ba cina proposal para apa yang cina ini kade ini kelara. Katamu zakhigen to apa asukan information tu manja malu bijau samna education minister na kana that's just the basic also the